Evo ovdje smo u Klubu kulture u Križevcima na 10. Culture Shock festivalu. S nama je Dalibor Grbić-Dapač, stand-up komičar. Dalibore, dobro večer. Hvala ti što si nam došao, bio našim gostom. I drugi put, reci možda par dojmova iz Križevaca i sa... Ništa, prije svega sviđa mi se klub i prostor. Znači, sviđa mi se neka ideja uopće da ima neko zainteresiran za nešto novo, to je fantastično i u zemlji i u svijetu danas. I ništa sad utisci, dobro, ja ne znam, ne mogu ja reći neke utiske, publika je više ta koja nešto bi trebala na taj način komentirati, ali ne, zadovoljan sam da sam bio ovdje i ugodno sam se osjećao u svakome trenutku. Super, hvala ti. Daj, molim te objasni otkud ti to bicikliraš 25 km do grada? Preselio sam se iz grada, sam se odselio u Donju Zelinu. I recimo, otprilike mi do grada treba 13 km. Znači, dok sam radio, tuko sam tjedno, znači 25 mi je trebalo do posta, znači tjedno to ti 250, mjesečno 1000 km. To je samo na posao natrag i to. Dobro ti, nemaš frustracije, izbaciš sve po putu. Da. Znaš, potrošiš se, dođeš na poslu, ljudi nemaju vremena za teretanu, ti si to već obavio. Malo je, znaš, problem po ljeti kad kupiš lubenicu pa moraš na volanu, da moraš još 2 dinje da ti bude balans, ali otprilike dobro. Da, ja si rekao na početku da si iz Dubrave, pa smo sad računali, nije nam baš bila računica 25 km. 25 nije, to je još tamo, velim, uglavnom do Dubrave imaš 21 km. Baš do okretišta Dubrave, do Dubca imaš 17, jer mi ja izmjerio. Dobro, znači susjedci nam praktički iz Zelene. Da, vrlo sam blizu ovdje vas, velim, super da postoji neka scena, neki prostor gdje se nešto događa. Odlično, mislim, ne čisto za mene kao izvođača, nego i kao gosta, znaš, baš nema mjesta previše gdje možeš nešto vidjeti van nečega, osim Mišo Kovač, Dražen Zečić, znaš, nema baš neke velike opcije. Jesi prvi put u Križevcima? Ne, bio sam u nekim drugim varijantama, ali kao komičar da, ali prije sam prolazio, čak radio nešto tu dok sam radio, pa sam tu boravio i prolazio. Dobro, hvala ti, nadam se da ćeš nam doći opet. Nadam se da ćete me pozvati. Hvala i vam.